Odė džiaugsmui kyla ES vėliava. European Union flag rises accompanied by the ode to joy. Gerbiamieji, 28 varpo dūžiai skelbia Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžią. Sveikiname Lietuvą, sveikiname Europą, sveikiname visus. Dear all, 28 strikes of the bell are announcing the beginning of the Lithuanian presidency of the Council of the European Union. Congratulations to Lithuania, congratulations to Europe, congratulations to everyone.